Disanje, cirkulacija, neurološki status. Ona odgovara, svjesna je svega, nešto... Okolina, sve bezbjedno. fundus, mogu li prići? Može li prići. Dišni put, govori s vama disanje, ništa, znači fino normalno cirkulacija, diše, normalno goje, ništa nema. srca, mogu pogledati. Prolaz očanika. Zamolit ćemo gospođu da se okrene na četveronoški. S ove strane nekako mi je lakše, pošto sam desno. Evo, jel dobro, doktore? Odlično. Jel dobro? Odlično, zamolio bi gazu sa toplom fiziološkom. Zvolite, doktore. Uzmemo gazu, pupčanik gazu, da je ne diramo rukama i polako vraćamo. Ona nema trudove sad. Zamolit ću kateter. Zvolite, doktore, hoćete da ja postavim? Ne treba, hvala. Stavimo kateter, pola litra fiziološke. Evo, doktore. Napunimo pola litre fiziološke, klimovat ćemo Evo, i krenula. zamolit ćemo gospođu da se vrati ponovo da legne na leđa. Evo, krenut ću se, doktore. Tek ste vi meni pomogli. Znači, pacijentica je sad spremna za transport. Rećemo joj da hoda ili na nosilima, ne smijete nikako sjesti, ne smije nikako u sljedećem položaju je transportovati u bolnicu. Kad dođe u auto, podićemo u bočni položaj, podićemo noge, provjerit ćemo sve opet vitalne funkcije, umeđu vremenu ćemo prozvati kliniku, obavijestiti kakvog pacijenta vozimo, pod svjetlosnim i zvučnim alarmom. Momentu ćemo staviti kisik, stavit ćemo provjeriti ove vene, venski put otvoriti. Malo ćemo sačekati pa ćemo vas zoviti.